Nā ngā mihi ngare Pākehā I uru mai ai te whakaaro mo te tūkino tamariki ki roto I te hinengaro Māori. Koera te heitara a tētahi pūrongo rangahau nā te tari o te kōmihana tamariki. Engari he ai ki tētahi whakaruruhau tamariki Māori, kāore heki ko o taua pūrongo. Koinei te tīmatanga o te rangirua o te tamaiti I roto I ngā mahi tūkino. When a brave little boy like Jaden gets hit, trying to protect mum. E ai ki tētahi ripoata hou, ko te pūtaketanga o ngā mahi tūkino tamariki Māori I tīmata I te wā o ngā mihingare. Kua roa tātou I roto e nohana I roto I te tau o tauiwi, mai tō rātou tanga mai. He hātou hua, kua tātou tamariki, kua huru tian, kua tātou iwi e noho mai rei roto ngā whare e rere. He hātou mate o te hoki ki te ao. O ngā mātua o te ao pōhatu. Koinei te hua o te mahitahi a te tari o te komihana tamariki me te kāhui mana ririki. He kaupapa hei āwhina I ngā mātua ki te tiaki I ā rātou tamariki. Telling a child that they're being abused because of something that happened in our past years and years ago, many years ago, isn't going to help that child and keep that child safe. I think Mere Peka wants to see something for the future. She wants to see that applied to modern parenting, and I think we've delivered on that with the model, and it's outstanding. No, I can't see that this report in any way is going to curb the violence towards our children. I te tuwhera te waha te kuare, kau e whakautu e te kōrero, koe rangatira koia. Nā reira, karau te hihi e te kōrero moana, kōrero I te meoki. Kua ku whakaaro I whaiha ki tā te ao Māori. E ai ki te kāhui mana ririki, kua ki te rātou I ngā painga I muri tata iho I a rātou hui whakaako mātua Māori. I believe that it's got the power to revolutionise Māori parenting and keep our children safe. Hei tēnei rā pare whakarewa I ngā mahi rangahau nei ki te ao. Roihana Nuri, Te Karere.